Za sve one koji vode užurban život i nemaju slobodnog vremena u toku dana, audio knjige čine se kao odlična razonoda koja menja papir. Ruske klasike, ljubavne romane, ali i dečije knjige od sada možemo da slušamo u hodu. Povećava se broj ljudi koji vole da slušaju i to je naravno i rezultat ovih prethodnih 5 godina što smo radili na promociji i audio knjiga i nas kao platforme. Što se tiče ljudi koji vole da slušaju, to još nema veliki uzorak dovoljno da kažemo da je određeni tip ljudi voli da sluša. Po našim podacima koje imamo sa Knjiga priča, to su uglavnom ljudi koji ne stižu da čitaju zbog nekih aktivnosti svojih, bilo da su stalno u putu, pa ne mogu zbog toga čitaju, pa onda gledaju da slušaju audio knjige da budu efikasniji. Ipak, građani još uvek prebiraju čitanje knjige kao jedan vid opuštanja posle napornog dana. Papir. Zbog čega? Pa ne znam, stara škola. Ni jedno, ni drugo. Ne volite da čitate uopšte? Ne. Taj samo osjećaj kada je knjiga u rukama mnogo drugačije nego kad gledamo na sajtu neku literaturu. Nebitno da li je naučno ili umetničko, što se kaže, književno neko delo. Audio knjige imaju brojne prednosti, ali nekako mislim da su one više namenjene slepim ljudima. Naravno, evo, na primjer, moj otac nije slep, naravno, ali voli da, pošto putuje za Beograd da bi radio tamo, voli da sluša audio knjige dok ide, na primjer. To je prednost, a s druge strane, opet mislimo kad ima više vremena, treba da se ipak čita. Koliko osnovci i srednjoškolci čitaju i kako im približiti knjigu? Česta su pitanja u vreme digitalnih tehnologija. Tinejdžeri sve više su na telefonima i onda smo pokušali na ovaj način da im približimo knjigu, pa znate šta, neko ko je recimo ranije pročitao neku knjigu, a sad možda nema vremena ponovo, može na taj način da se podsjeti. Deca, srednjoškolci slušaju muziku, pa zašto ne i lektiru da na taj način preslušaju. Gradska biblioteka u Novom Sadu jedna je od prvih u Srbiji koja je uvela novi korisnički servis, audio knjiga. Na ovaj način i oni koji žure ili ne vole da čitaju mogu da uđu u književni svet. Deca možda malo manje čitaju nego ranijih godina, ali zato smo mi tu bibliotekari koji ćemo aktivirati i škole, i roditelje, i samu decu da što više čitaju, a zato smo i osmislili još jednu vrstu ponude, odnosno forsiramo sada i audio knjigu. Ne da bi ona zamenila štampanu knjigu, nego prosto da bi deca mogla na taj način da dođu i do neke svoje omiljene knjige, do lektire, ako slučajno nemo trenutno u štampanom izdanju. Audio knjige još uvek neće zameniti papir. Ipak, kako je porasla popularnost za formatima kao što su podcasti, tako i zvučne knjige postaju način da građani uđu u svet Dostojevskog, Selimovića ili da deca otkriju nove avanture u knjigama Jasminke Petrović i mnogih drugih, a da u tom trenutku ne drže knjigu u ruci. Ovo nije borba između tehnologije i papira, već put ka zajedničkom cilju.